Swastiastu anak-anak, sampun api gatra ring rahayu mangkin dumugi state kena nggih. Nah, sane mangkin Ibu jagi ngicenen alit-alite puniki materi nganinin indik wangun krune. Nah, napi ke alit-alite sareng sami sampun uning krune punika napi. Nah, yen ning durung inayah rarah Bu ngurah nggih. Om Swastiastu Bu. Nggih, Swastiastu ye Bu Mang. Kijau niki. Niki boleh mesliahan nyingain nak mancing genten Bu. Oke, dan jika ring tukar Nggih, niki nggih. nggih. Becek rika becek. Hari sibuk niki Bu. Dan Ibu ndak iseng jadi nginaan situasi kan niki yang dalam keten. Sekali niki Bu, niki kan mangno alit-alite uning genten wangun krune. Iwawu kan tiang sampun nyobiahang sarang murid-muride pacang tapi wasane pacang maosang sarang Ibu genten nganinin indik wangun krune genten. Nah, makin sane ka pertama jagi takenan tiang nika nganinin indik tegas krune. Oke. Nih, niki pasti Bu Mang mau seng pelajaran ini tata bahasa Bali nih. Nah, niki makin ring sejeroning kata bahasa Bali pacang maosang ini wangun krune. Kan? Nggih. Nah, ngawit saking tegas krune niki. Nggih, tegas krune ka pertama. Krune tegas ipun pukulan saking mekudang-kudang kecap utawi wande sanes sampun meduwe arti. Sampun iki meduwe arti. Nggih, nika kabos krune Bu Mang. Dadosne wande-wande iki kepukulan disampunipun meduwe arti nika kawastanin krune. Dan nah, niko sampun tegas-tegas napi wasal tegas krune kan sampun Ibu Nggih. baosa ngiwawu. Nah, makin wangun krune nyane napi manten Bu. Nggih yen rereh wangun nipun sekadi sanes sampun nanin wacan Ibu nika wenten krune linga, wenten krune tiron, wenten raris krune dwi linga, wenten krune satme, wenten taler krune pola. Oh, dados nyane wenten 5. Lima niki yen wangun krunane. Nah, makin kan ring kelas 10 niko kan wenten kalih manten niki dumon Nggih, ajar nggih, nih Mang. kajain genten. Nggih. Sane ka pertama niko krune linggo sareng krune polah. Dan krune tiron Oh, niki. krune tiron. Nggih. Krune pola Saya niku lupa, ring dia lupa. nggih ring kelas 3 Bu Mang eling nyen nggih. Nggih. Dadosne ring kelas 1 nika krune linga sareng sareng krune krune tiron. Krune polahne ring kelas 3. Krune dwi linga ne sareng krune satma nika ring kelas 11 niki. Oke, dan Nggih, nggih. Nah, genten. nah sane mangkin iki kan wenten kalih niki nggih Iya. baca takenan tiang. Nah, sane ka pertama nika krune lingga Bu. Nah, pasti mesti kadi wawu nika tegas krune lingga baca takenan tiang ya. Dan Nggih, sapuniki Bu Mang. Sane kawastanin krune lingga. Krune linggane punika krune sane durung poleh paweweh. berarti durung Durung poleh imbuh. imbuhan. Nggih. Saluwiring krune sane durungipun poleh imbuhan utawi paweweh nika krune lingga sampunipun Oke. genten. Nah, mau sangeninin tegas sampun makin napi manten niku. Nek krune lingga Nggih, nih. soroh-soroh nyane Bu. Yen sorohnya nika yen selahan ngawit saking kecapipun niki wenten krune lingga sane akecap. Nah, ane kecap niku nih. Contohipunnya sekali nah Nah, do. oh, Coba Bu Mang ngeras contoh malih. ini malah nggih. Yeh, kita dados Bu. Nggih, nggih dados akecapipun. Wenten bih. Beh, Beh napi bih. nah, nika awenten taler do. Ane ampun meduwe arti Bu Mang, terus coba. Dan nggih. Nggih, Napi bo Bu. bo. Nggih, Ah, dados genten. Nah, nika sampun kawasanin krune lingga sane akecap. Nggih. Taris wenten sane kalih kecap utawi kalih wanda. Nah, yen nasane kalih Meja umpamine buku. jadi misalnya kursi kan Nggih, kalih niki. kursi. Kalih niki. Kalih. Nah, nika sane kalih kecap. Tapi malah Bu. Akeh nika nek kalih kecap sejatine akeh pisan Bunga. mate, Mate. bunga, kaca. Nah, Tapi nika akeh pisan niki manten dah boleh nggih. boleh. Nah, nika krune lingga wastanipun. Laris sane tigang kecap. Sepatu. Sepatu. Eling krune lingga sampun merageng pawang nggih. Enten nggih. Sepatu. Ya. Oh, berarti
sepeda. Nah, nika tigang kecapipun. Dan lemari. Lemari dados. Oke. Dan Nah, nika sampai tigang kecap. Makin wenten petang kecap niki. Bapak Mang Empat, yang pasti ya. kecap yang Inayang eleng-eleng Bu Mang. nih lupa yang Bu. Tapi ya Bu. Wenten sekadi kalimanya. Oh, Kuning kalimanya. dan Bu nah. Lalipanan cenik-cenik barak-barak nih kan tapi kan cenik sajana nak kelabang tapi sana cenik nih kau. Niko madani kelimanya kan ada segede pun bulan cenik pun Biasanya ring dijo nih kok Bu. Yang kalimanya. nah kadang-kadang ring genahan sana kotor-kotor nih pun rumah nggih kalimanya kali saswan Kali Saswan. kan nika kan kuno niki tan medageng pawah pun kinten Pengetan Lili Gundi. nggih dados Nggih, nika sampun nggih. ane petang kecap terakhir niki pini hungkur niki sane limang kecap nika weten sekadi tamu lilingan saya ngingakin tamu lilingan Dan ane ngerah-ngerah sekar kan tapi selam-selam niki menjempole gedene nih minap yang tiang Bu dan tahen ingain sekali nih Bu. sampun arang pisan Nggih. tamu lilingan nika biasane mongpong-mongpong kayu nika Bu Mang ring igo-igone pun mumah kinten nika tamu lilingan pangtan kenyal menyujuk mriki jenegak dini mumpung liu ada ortang nonton pisang kayu nih ibu numas kawud riki Nggih malah jebos nih Bu pisangane nah makin ini penting kan krono tiron genten kacang tapi wasanya metakan dengan ini krono tiron Bu. Nah makin nanti sih sejatine krono tiron punika genten. oke lalu kan sampun manguning kruno linggon nika kruno sane durung poleh tawa sane makin kruno tiron nika kruno sane sampun poleh tawa Oke. Dan bunge nggih sampun poleh imbuhan itu Nah, makin di pepalihan krono tiron nika Bu. Wenten kuda genten. nah yen pepalihanipun nika biasane manut ring pawahipun nih aku aja akeh pawahe amenika pepalihan kruno tiron punika umpamine sekadi kruno tiron mepengater kruno tiron mapengiring kruno tiron meseselan miwah kruno tiron sane poleh wewahan gabungan Oh, niko wenten pat dados. nggih papat yen darah ring wewahan unit gitu Nah, yen napi wasane krono tiron mau pengater niko sekadi napi contohnya nih. kruno tiron mepengater nika sering kebawas prepik Prepik nah, yen prepik supik intik kontik kan enten yen pangkeren bahasane genten Barat yang unik. nggih mepengater nika prepik nah genten ane mepengater nika dados teh kruno tiron sane poleh wowohan ring arepnya nih pengater nika kan wowohan kruno sane megenah ring arep kruno nih soroh-soroh pengater nika sekadi me ke so bro mako pari kapi niko Wih, akeh pisan nggih niku wonten dados teh wenten ngapal mau keber di ke sepoper terso niko ngapalang pengater niko nggih umpamine jalan gitu boleh pengater mo dados mo jalan Oh, niko kan jalan, niko kan krono Linggo nggih boleh dados pengater mo Terus jalan. Oke. Dan umpami sami boleh pengater mako Oke. mako sami nah Kan kinten krono lingane sami, makin wenten pengaterne make dados make sami. kinten nika madan soroh-soroh kruno tiron sane boleh pengater Tadi uling driko sumbernya nggih Bu nggih makanya yang mewah makanya adi bisa make sami niku saking nabi sih sebenarnya gitu. karena mako nika ngeranjeng soroh pengater ikun Wow, niki yang mako kapi kita mau mas malih wenten kapi olasan olas kruno linganipun nih boleh pengater kapi dados kapi olasan sapunika Bu Mang nah mungkin iki wenten krono tiron mau pengiring gitu. nggih kruno tiron sane pengiring wasane kan pun pengiring kenahne didori ya lengang nak riring nika didori sangkale Bu Mang yen nuju Ida Batara Melasti niko
yen di balon sesuwunane Bu Mang memargi nika pengatur wasane. Ngatur. Yen Bu Mang ngiring pasti ring ngukur ida sesuwunan. Nah kenten mangken kruna lidah sane mapengiring, kruna lingga sane poleh wowohan ring ngukurnya nih. Sane megenah ring ngukur nika kuasane mapengiring. Nah sorok-sorok pengiring nika wenten pengiring ang, wenten pengiring in, wenten raris pengiring ing, wenten pengiring ne, misalnya baju ne, baju ne, nah ini kan buat saking baju boleh pengiring ne, terus baju ne, Nah, biasane niku napi piye niku? pengiring misalnya sampat sampat d, Nah, cuma sampate gitu. nah, cuma sampat d, Oke. Dan nika sampat sarang pengiring pun. Nah nika silih tengil contoh-contohnya nih akeh nalisan lianan Bu Mang. nah, ini nomor 3 niku wenten kruna tiron meseselan. Nyesel dewek niki Bu. Nika ampun sering anak-anak, wih masa kruna tiron meseselan Bu ngeleng ya Bu. Kan jasa sampun nika meseselan karena arti pengatermo nika bisa arti boleh Nggih. meseselan boleh pengataran boleh pengataran boleh seselan kan nggih mas seselan niku artinya boleh seselan kan ada sedih seselan niku kan wonten papat Bu Mang in al er In al er pengaluh ngapalang inu meler inung meler dia nih. inu meler nika in al er. Nah, dia kerja ngajain kerja tenang pangelah murid-murid dia genten. Pengcara napi wastane ten yo sengaja ngapalang tapi pun apal inu meler. Padahal sekali ngapalang aksara anu suarane nyaman angu. Nyo mo neng. Ah keten model Bu Mang. Iki in al er. Misalnya surat boleh seselen in dados sinurat. Di tengah-tengah Di tengah nggih. nggih. Kan dadu uli surat dados sinurat. Nika boleh seselan in. Saur sumaur boleh seselan nah kinten model nih kan apa nungin ngeras contoh-contohnya nge makin pang seru ring kelas anak-anak nih kan ngeras contoh nang ngedakso kinten mangda membuka wawasan nipun nih boleh ngeras contoh-contoh sani lianan malih kinten pasti uning anak-anak nampun wikan-wikan ada tadi makin nge Nggih adalah contoh niku kan ane di seputaran Kenten sampun sampai dipun mengenal lingkungan, kenten menambah kasanah pembendaharaan bahasanya nih, kenten. kok pun makin mangdo isinya mangdo cacap kenten Bu. Nah, kaping tak balik siki Bu Mang boleh wowohan gabungan iki. Ane kabaos konflik ini ketik. Nah, niki dua ipun boleh bisa telu ipun boleh, kenten. Kenten biasa boleh pengatur kelawan pengiring. Umpamine pangorengan. Oh niki akeh boleh niki. Goreng anu Nggih, witipun kan goreng. Goreng, boleh anu swara dumun dados ngoreng. Sampun dados ngoreng, boleh pengatur po, dados po ngoreng. Boleh pengiring an, dados pengorengan. Oh, kenten lantang nika. Nah, kruna ne model kenten nika kewastane nipun boleh wowohan gabungan.